Nema protočnosti, ne može se čovjek napiti te vode bez da mu ne našteti. Eto, tu jest problem, doista veliki. Ako bi ljudi dali sebi priliku i poslušali neke od mojih propovjedi na temu križa, oni bi vidjeli razliku, a onda je sve na srcu i da li će se čovjek istinski pomoliti za prosvjetljenje i pokazati žunju, da njemu Isus stavi u srce, da li je to istina ili ne. Ali razlika bi se vidjela. To je zbog velike slike koju objavljuje čista istina, koja je nadmoćno znanje baš zbog toga, jer ovo je cjelokupno stvaranje, a ovo je samo onaj dio stvaranja nakon pada i kad se ljudima dala slobodna volja u svrhu povratka, od kojih je prvi bio Adam. Tako da je to daleko više i čistije, jasnije znanje i doista je blagoslov za one koji prihvate. Evo, ti isto možeš razliku primijetiti u relativno kratkom vremenu, od kad si na ovom svjetlu, koliko ti se perspektiva promijenila i koliko stvari razumiješ koje su ti prije bile nejasne. To je zbog svjetla. To je svjetlo čiste istine, kao čista istina. Ne, to je božansko svjetlo u tamu. O ljubavi, prirodi našeg Oca, prirodi našoj kao njegovoj djeci, prirodi našeg međuodnosa. To je čista istina, svjetlo, da se jasno vidi. I ako ti stupiš na to svjetlo, promjena je očita. Nije to prodavanje, kao trgovački putnik, pa ti prodam usisavač i šmugnem što prije nego što probaš usisavač i onda se usisavač pokvari. Ovo sebe potvrđuje. Ako je odozgo, onda je on u tome. Ako je on u tome, on će to potvrditi. On stoji iza svoje riječi. Da, najsuštinsko je praktično da znajeme koji smo i kada odime, što mislim дека него знаат. Еве по Македонија може би има милион христијани. Ако тие беа вистински, тие ке една молитва да каже Македонија ќе се кренеше, ќе дојде сили ангелски, Исус ќе дојдеш. Јас верувам, ние зборуваме за Исус Христос во Македонија. Тој пишал дека апостол Павле по сонот на македонецот, значи Господ не запишал во Божиот катастер, а ние се уште тераме со своји сили и докаде сме ја дотерали. Она метафора во приказната за блудниот син кој се враќа кај таткото. Мислам, тоа е сцена која треба да ја разбереме како треба да се направи односот кон нашиот татко на небесата. Луѓето не знаат, велат Боже е некој таму што можеби не го знаеме, се плашиме, а татко вели погрешив пред тебе и пред небото. Мислам, тоа е моментот кога ти треба да разбереш кој си и каде одиш. И пак ќе дојдеме, Бог е љубов, кој пребива во Бога, пребива во љубовта. Во љубовта страф нема, или кој не го љуби братот свој, прво Јованово, пребива во смртта. Тогаш ние можеме да зборуваме дека не може Господ, Отецот наш, да се затвори. Ве обвинуваат, например, дека читате некои објави од надворот Светото Писмо, и ако ги земете вака, тргнете настрана и го помолите Бог, Отецот наш и Исус да ги отвори очи, ќе видите дека доктринално, например, православните имаат свети отци, католичката црква си има своји исто така светци, протестантските цркви имаат Мартин Лутер Кинг, потоа имаат Весли, имаат Калвин, и тие се исто така доктрини кои ги направиле луѓе. Значи, добро е да се види дека се ова што доаѓа од Берта Дуде и другите текстови што ги кажувате, само ја појаснуваат, односно ја изведуваат на светлина вистината за нашиот Отец и за Исуса Христа, за да ја разбереме подобро и да ја живееме, бидејќи, значи повторно ќе речем, во Светото Писмо има препис,
problem na prevod, problem na толкувanje, како што вие го кажувате на семинарите, кој е настанат кога Сатаната ги замешал прстите и тие не го разбираат Светото писмо. Инаку нема да имаше поделени доктринарни цркви, читаат иста книга, а зборуваат како да е поинаква книгата. Pa evo, to su Isusove riječi, to jest Otac je govorio kroz Isusova usta, Isus je bio usnik, vidljivi Otac među nama, Ivan 14.9, i on je rekao da dolazi vrijeme ili dan, a to je dan kad Isus ide na nebo, Duh se izliva i onda Duh uvodi u svu istinu po Ivanu 16.13 i kaže dolazi dan, ovo sam vam govorio u slikama, ali dolazi dan kad ću vam ja otvoreno navješćivati Oca ili onome što je o Ocu u ovom šariću, a ne više u zagonetkama, jer te slike putem kojih se božansko objavljuje nama na zemlji i otkriva prirode stvari su za ljude zbog pada, nezrelosti, neljubavi, nerazumljive. I ako on čita pismo bez pravog razumijevanja putem duha koji jedini daje razumijevanje, njemu riječ ne upotrebljiva i riječ, iako je blagoslovljena sa snagom i u njoj je svjetlo i sam Bog dolazi u njoj, ona ne donosi roda, besplodno tlo. Po Mateju 13.19. Stoga, čitat riječ, ne razumjet je besplodno. To jasno piše, to je Matej 13.19, poredba o sijaču. A onda Matej 13.23, onaj koji čita i razumije, on donosi rod s ustrajnošću. Prema tome nije svejedno da li ti čitaš s razumijevanjem ili samo čitaš bez razumijevanja. A kao što je bilo rečeno baš na ovom seminaru, sad evo u Makedoniji, zadnji dan je, slovo ubija, jedino duh oživljava, po 2. Korinčanima 3.6, samo Duh Sveti Božji od Oca može nas uvesti u istinu. To je duhovni proces, a ne razumski proces. A budnost duha ovisi o našem djelovanju u ljubavi, jer je to duh ljubave. I zato toliko malo svjetlosti, jer nema ljubave. Kao da izmiče ljudima, iako jasno piše, u Ivanu 14.15 on veže prisustvo duha branitelja, duha istine uz djelovanje u ljubavi. Jer kaže u Ivanu 14.15, tko me doista ljubi, prošireno kaže, on vrši moje zapovjede. Onda ću ja moliti Oca da pošalje. To je proces, ali onda ovisi. Ja ću onda, nakon toga, ne prije, moliti Oca da pošalje drugog branitelja, zastupnika, pomoćnika, duha istine, koji proizlazi iz Oca, ljubavi, Ivan 15.26. Ja ću mu se objaviti, ko me ljubi, vrši moje zapovjedi, Ivan 14.21. I jednostavno ljudima izmiče da oni nešto moraju napraviti, da dozvole djelovanje Očevog duha koji ih prosvjetljuje, daje im istinito shvaćanje pisma, o čemu ovisi način života. Jer ako mi ne razumijemo riječ ispravno, koja je tu da bi nam promijenila da bi djelovali ispravno, mi se ne mijenjamo, što više ostajemo ne samo isti, nego smo i gori i onda ne ispunjavamo svrhu i ne rastemo u ljubavi. To je dokaz da nema razumijevanja riječi. Riječ uči ljubav. Znači, to je jasno vidljivo. Kad su Židovi pitali Isusa, pismoznanci, što je najvažnije u cijelom Starom Zavjetu, on je rekao da su to 2 zapovjede. Matej 22.36 do 40, Marko 12.28 do 31, a u 40. stihu Mateja 22 kaže sav zakon i proroci vise od te 2 zapovjede. To je bio Stari Zavjet. Sad se selimo u Evanđelja, to je međuprostor. U Evanđeljima je on govorio također o tom, isto je rekao, da je put u vječni život vršenje zapovjedi ljubavi i ostavio nam je jednu zapovjed koja sublimira sve zapovjede koju bi mi trebali slijediti, tako ćemo biti njegovi učenici, što smo više puta rekli, to je Ivan 13.34.35 i Ivan 15.12 i 13. Fascinantno. Znači i međuprostor, prijenos ipak se mijenja jer daje jednu zapovjed. I onda nakon križa, znači Stari Zavjet, Evanđelja kao međuprostor, i onda Novi Zavjet, nakon križa po Duhu Svetome, Isus govori, jer to je Isus koji govori. Duh Sveti ne govori sam od sebe, nego što čuje od Isusa govori, po Ivanu 16.13. Onda on u apostolima govori opet jedno te isto, da je cijela poruka pisma sublimirana u jednoj jedinoj riječi, a to je ljubi bližnjega svoga kao sebe samoga. U Rimljanima 13.8 do 10 i Galačanima 5.14. I on to naziva kraljevski zakon po pismu. U Jakovljevoj 2.8. Prema tome, znači cijela biblijska poruka, kad je pročitamo, kad je znamo napamet, treba dovesti do toga da mi činimo samo jedno, a to je da umremo za svu sebičnost i oholost. I to ljudi ne žele čuti i time dokazuju da su djeca đavolja.
Jer njegova je volja da smo mi u bratskoj ljubavi, to su Rimljani 12.10, da se ljubimo kao članovi iste obitelji, proširena verzija Rimljana 12.10. I toga nema, jer da bi mi taj napor uložili, mi moramo odustati od sve sebičnosti. A ljudi to neće. I zato svaku drugu doktrinu po lukavosti i zlobi ljudi daju bebama u Kristu i zavode ih u stranu koji to ne prepoznaju i zato je tako teška situacija po Efežanima 4.14. Po zlobi i lukavstvu ljudi, krivi, lažni nauci koji zavode u stranu one koji ne razumiju. Poruka je jedna jedina. Ljubite, ja sam ljubio i vi ljubite. I sve se govori osim toga. Ja sam to već rekao na seminarima. Mene u mom životu i hodu s Kristom, koji sad već nije mali, znači od 2000, to je sad 18 godina, od 2005. je aktivna ova misija, to je sad 14 godina. Mene nijedan vjernik, bilo koje vjeroispovijesti nije pitao kako ti u danu živiš Isusovu novu zapovjed. S kojim se ti problemima susrećeš i kako ti nadvladavaš sebe. Nikad. Mene pitao sve samo ne to. Eventualno se dotaknu zapovjede Starog Zavjeta kad spomenju subotu ili nedjelju. Dotiču se zapovjede kad spomenju, ali ne u pravom smislu, u negativnom, kad spomenju idolopoklonstvo, kipove i obožavanje svetaca i Marije. Dotiču se zapovjede kad kažu ja nisam nikog ubio, ali onu suštinu svega, da postoji ljubav i to božanska koju mi nemamo, koju mi moramo usvojiti u našu smrt zbog neljubavi na zemaljskoj stazi, da bi se vratili kod su savršeni, koji je ljubav, o tome nitko ne govori. To pokazuje kako je stanje. O tome čista istina prije svega. Da pokaže taj put ljubavi kojim je Isus hodao da postignemo cilj. Jer sve drugo je beskorisno. Ako nema ljubave, 1. Korinčanima 13, 1-3, i to ne bilo kakve agape božanske, nikakve koristi od darova, nikakve koristi od mudrosti, nikakve koristi od posta, nikakve koristi od materijalnog davanja milostinje sa krivim srcem. Ako nemaš božanske, istinske ljubavi, promašit ćeš svoj život. I situacija ovako teška, kako si rekao, među crkvama, ti znaš bolje od mene, ja znam ovako kad vidim ljude odmah. I zbog toga i dolazi kraj. Situacija je tako među ljudima napeta i puni su mržnje i neprijateljstva, jer nema ljubavi. To znači nema Isusa. Možeš se ti pozivati na Isusa, ali ako ti Isus nije živ u srcu, ti si mrtav, nema istinske ljubavi. I onda ovako očajno i mučno stanje među ljudima, netrpeljivosti, zlobnosti. Sve zbog krive ljubavi prema sebi i svijetu koja želi sve meni i zbog toga ne preza zgazit sve pred sobom, ne mari za druge nego za sebe, spremna oduzeti svima sve, samo zbog sebe i tako svijet propada zbog te ljubavi, u vlasti je protivnika i hoće propast kraj hoće doći. Pojedinci se hoće izvući, ali svijet u cijelosti neće, jer ide širokom stazom koja vodi u propast. Po Mateju 7.13 kaže mnogi, ne njih malo, mnogi. Tako da je to borba za duše i zato ja nastupam tako odvažno i otvoreno. Ne stidim se i ne strašim se i proglašavam jasno, a odgovornost je onda na onima koji slušaju. Jer on kaže, pazite kako slušate u Luki 8.18. Jer mnogi ne slušaju na pravi način, izgubit će i to malo što imaju. Tako da, a Isus hoće potvrditi tu svoju riječ. Ja vidim da je on u mojoj službi posebice aktivan što se tiče znamenja. Znači, ozdravljenja, znamenja i čudesa. Prva crkva, djela 4.29.30, molili su se za djelovanje Duha Svetoga u protivnom svijetu koji ne prizna Isusa i u crkvi koja zabranjuje govoriti u njegovo ime. I oni su se molili za to i ozdravljenja, znamenja i čudesa po presvetom imenu Sina ili sluge Tvoga Isusa. Ja sam vidio da on posebice, baš zbog karaktera ove službe i poslanja, jer to je različito od svih crkava. To je kao Pavle onda, nema ni jedne kršćanske crkve. Tako sad ima ih mnogo, a kao da ih nema. I opet je pionirski posao. On je zainteresiran, daje znamenja. On daje znamenja.
Jer on kaže tamo u drugim Korinčanima 12:12 da su se dokazi moga apostolstva očitovali vama u mnogolikom strpljenju i onda kaže o znamenjima i silnim djelima. I on daje znamenje. Evo, došla je baš sad prije 2 dana žena protestantske pozadine, zatvorena za sve novo na seminar. I zatvorena za sve novo, nije skroz zdrava, znači ima psihičkih i fizičkih problema. Došla je, hvala te Isusa, i sva je bila ukočena, a potrebita je, logično je, ne zna, nije na tom stupnju zrelosti da može dovoljno procijeniti o čemu se radi i ne vjeruje na prvu kako i treba i nju je Isus dotakao na licu mjesta, znači na licu mjesta. Znači njoj je odmah kičmu izravno, kost joj se vratila, njoj je bila kost neka, znači na licu mjesta njoj je stanje se poboljšalo sve skupa. Znači Isus će te dotaknuti ako imaš imalo žunje za istinom i ljubavlju, bez obzira na tvoje stanje nezrelosti, ali ne može preko tvoje volje ako si skroz zatvoren. I zato ljudi nisu dotaknuti. Evo, ja ženu ne znam, ja sam nju zagrlio i znam preko tebe da je iz protestantske pozadine, meni je svejedno. Znači, duh je dotakan na licu mjesta, a ja sam pričao skroz drugim stvarima. To nema veze sa zdravljem, isceljenjem, oslobođenjem, ali to je duh koji u sebi nosi cijeli paket blagoslova, od kojih je jedan zdravlje. Tako da evo, to je zanimljivo. Ili drugi čovjek protestantske pozadine, on dolazi u prvi dana, isto. Znači, on je došao sa trbušnom kilom, njemu se ta trbušna kila počela, povukla mu se, znači u jedan dan skoro cijela, zujalo mu ušima godinama, njemu je to nestalo. Znači, bez molitve, samo na prisustvo duha. Eto, tako da Isus hoće stati iza onoga što je njegovo i daće znamen onima koji su voljni, već razmjerno tome kako su potrebite. Tako da, eto, oni koji su iskrenog srca, oni će spoznati, gleda u srce. I kako site go bara svojeto, a ne ono na Isus Hristos. Da. I apostol Pavle, ako ljubav nemam, ništo ne sam. Ništo, kal zemna. 12 dena seminar v Skopje, brate Lorenz. Slava mu na Gospoda Isusa Hrista, dovađali povtorno, ajde da ne rečeme, silata Božja Isusova u Makedonija se moli, ali dovoljno nekoj luge da dojde, da go povikaat, zato što ne slučajno je zapišano, dojdi u Makedoniji pomogni, to je metafora za Makedoncite koji so svoja sila do kada je doterano, kompletna omraza i raskol održavata. I nije go moli, nesigurno da dojde Isus povtorno da pomogne. Nekoj treba da go povika i da go vika Isus, od Isus da vara pomoć, ne od sebe si, od drugih. Da. Vakak proročko, kako ga kaže, kako ga vodi duhot. Pa već skoro 2 godine cure ove naše Makedonke, koje su zahvaćene od strane čiste istine, koje su bile 2 puta u Hrvatskoj na seminarima, se mole za to da bi ja došao, one su prepoznale i čistu istinu i poslanje. Ja sam poznat po tome da ne reagiram na prvu. Znači, ja uvijek čekam vodstvo duha i pustim da Gospod gradi kuću. To je Psalam 127:1. Jer ne da mi se mučiti uzalud. Puno muke, a ništa uspjeha. Tako da ja čekam vodstvo duha i čekao sam je i za Makedoniju. I kad je meni došlo u srce, onda sam došao u Makedoniju. Na isti način mi je bila dana i tema seminara i ispostavilo se da je duh to dobro poveo, vidjelo se i po ljudima koji, evo zanimljivo je, recimo to su ljudi koji su u crkvama uglavnom, mali broj, ja vjerujem da ima pravoslavaca, uglavnom su protestantske pozadine i ti znaš da tamo propovjedi traju kratko i da su uglavnom ljudi kasnije slave ili ne znam što rade. Znači moja traje otprilike 2 sata u komadu i ja još onda iza potičem jedno sat i po, cijela dvorana sjedi i ne miču se, znači ne trepću očima, niko, sve dane, jel tako? Tako je. Znači to je, evo, meni je to znak da su ljudi spremni, da su željni, da su potrebite i mene što se tiče, ja hoću doći opet u Makedoniju, osim ako Isus drugačije ne povede, ja ću biti podložan vodstvu duha, ali po onome što mi je sad u srcu i kako vidim, ja ću još u ovoj misiji se ponovo vratiti, pa onda kako duh bude vodio, mi hoćemo staviti svjetlo na svječnjak i pomoliti se i pozvati anđele i poslati da dotaknu sve potrebite, a onda je dalje na njima, jer to je važno razumjeti. Pouka je u Svetom pismu jasna po poredbi o sijaču da
urod ovisi o vrsti tla. Tako da bez obzira je li ovo čista, božanska, najčišća istina, ona neće ostvariti roda ako je vrsta tla nepodobna, ako nema prave žudnje i poniznosti, ta zemlja neće donijeti roda. Ali vidi se da su ljudi satrveni, izgubljeni kao ovce bez pastira. Vidi se da su pomučene svijesti, da njima međuodnosi nisu jasne. Znači, vidi se da njima temeljni odnosi nisu jasni. Ja znam da je to tako, jer opet govorim, uglavnom su u crkvama slijepi vođe. Matej 15:14. Tako da ni bebe ne mogu biti ispravno vođene. Pismo se tumači neprosvjetljenim duhom i razumski, izvlače se krivi zaključci, daju se krive upute i duše ne mogu sazrjeti. Jer on kaže u 1. Petrovoj 2:2 da beba mora žudjet. Beba mora žudjet da primi čistu poduku, to je neiskvareno mlijeko riječi Božje, i da onda uzrasta u spasenju. Ali ako bebe ne žude, a ne znaju i ne žude, i još ne dobijaju čisto mlijeko, pa bebe su zatrovane i dobro da su žive. Tako da ja vidim da je situacija teška i duševno i fizički, više manje. Znači, to je više manje fizički. To je posljedica i to se i rješava tako. Tako da ono što je meni na srcu, ja hoću doći. Drugo, koji svaki put do sad u svim situacijama ja prepuštam Isusu. Čini se meni važno da ljudi znaju da ja nemam neke ambicije svjetovne prirode. Ja nemam nikakvu organizaciju i ja nisam vođa nikoga. Ja pokazujem primjerom kako slijediti Isusa i sve sam bolji, a savršen nisam. Ali ja upućujem samo na njega, a u tome jesam savršen. Znači, ja nikad na nikoga, nigdje, u nijednom momentu ne upućujem, nego samo na Isusa. I to se na meni jasno vidi. I ja sam s time zadovoljan. Ne sa svojim uzrastom u ljubavi, jer jesam bolji nego ikada, bit ću još bolji i tek trebam rasti. Daleko sam od njegovog savršenstva. Ali što se toga tiče, ja pokazujem Isusa i kako njega slijediti. I ja osobno nemam ambicije. Ja ne želim graditi kule i gradove i crkve. Ja želim samo biti što bliži Isusu i drugima pokazati primjerom i pokazati im zašto je to nužno da ga slijede. I to važi i za Makedoniju. Kako Isus bude vodio, ja ću se podložiti, žrtvovati, napraviti, povući, istupiti, kako god. Znači, ja znam moje srce da ja želim dati ljudima ono najbolje, a to je Isus Kristi, očeva ljubavi, da dođu do cilja. Kako Isus bude vodio, neka tako bude. Ja vidim da je potreba i velika i duboka i vidim da su ljudi pomučeni, da ne razumiju osnovne stvari. Oni ne znaju da je to djelovanje zlih duhova, to što su pomučeni. Oni ne znaju da krivo shvaćanje nije prirodna nego duhovna stvar, da su to upravljači mraka na ovom svijetu. Iz Efežana 6:12 da je to djelovanje đavla po 2. Korinčanima 4:3 i 4 koji ih vodi u propast jer ne vide svjetla. Tako da vidi se da je situacija teška, ali evo neka Isus vodi. Uzalud se muče graditelji, misli se svojim snagama, ako Gospod kuću ne gradi, uzalud stražar bdi, ako Gospod grad ne čuva. Ja neću napraviti ništa bez vodstva. Isto tako, ovo kad kažem poznato, vidim na sebi. Znači, ja ne idem prije milosti bez vodstva duha i ne reagiram na suze i na vapaje, na uzvike, jer to je sve ljudsko. Ja čekam vodstvo. Jer ne piše tamo svi koje vodi Duh Božji, osim kad netko plače i zapomaže su sinovi Božji u Rimljanima 8:14, nego treba čekati vodstvo duha. Jer ako ti ideš svojim snagama, ljudskom emocijom, to ne može uspjeti. Tako da, eto, ja ne mislim da je potreba u Makedoniji veća nego bilo gdje drugdje u svijetu. Svijet je na putu propasti. Vi u Makedoniji, naravno, najbolje osjećate potrebu u Makedoniji. Ali ja, s obzirom na moju kretnju, vidim da je potreba ista svugdje. Ovo ovdje je vlasništvo i gospodarstvo protivnika. Sav svijet je pod zlim. 1. Ivanova 5:19. Svijet je na putu propasti. Matej 7:13 i spomenuti 2. Korinčani 4:3-4. Tako da je potreba ista i evo kako Duh bude vodio. Mene zovu sve više svugdje. U Hrvatskoj je struktura relativno postavljena stabilno i treba isto paziti, utvrđivati ljude i crkve i voditelje i tako. Eto, ja nemam ambiciju, ja ću se podložiti Isusu kako Duh bude vodio. To je moj odgovor na dalje.
Ako duh kaže ide lijevo, ja ću lijevo, ako kaže desno, ide desno. Ako kaže doseli se u Makedoniju, ja ću se doseliti. Ako kaže odseli se na sjeverni pol, ja ću se odseliti. Što se mene tiče, svejedno mi je. Ne ljubim nijedno mjesto posebno. Nisam pristran prema makedonskom, bosanskom, ne znam, albanskom, srpskom, hrvatskom, meni je svejedno. Ne dijelim ljude osobno. Tako da, eto. Така, ние сме овде привремено, имаме горе, Бог ни приготви вашиот Отец Исус, небесна татковина. Da, to sigurno, da. To sigurno. Da. Baš kao, evo, taj stih, kako Pavle kaže, to je baš nakon spomenutih Filipljana, prvi 14 stihova, kaže Pavle, to je onda do kraja, do 20. stiha, ali 17. do 19 je baš bitan, Filipljana 13, kaže, pisao sam vam ranije, govorio sam vam s tugom, a i sad vam govorim, mnogi žive kao neprijatelji Kristovog križa, jer križ je umiranje za sebe, odricanje. Njihov je Bog trbuh, oni misle samo na ovo zemaljsko, služe tijelu, kaže proširna putenost, to je senzibilnost, osjetilnost, tjelesnost. Ne možeš služiti tijelu i biti sluga Kristov, jer žudnja tijela se protivi žudnji duha po Galačanima 5, 16, 17. Znači, to je jedno protiv drugog. Jedno je na uštrb drugog, jedno mora nadvlada drugog, jedno mora biti gospodar nad drugima. Ne možeš dva gospodara služiti. I svijeto i Kristo. Jedno je protiv drugog. Ili ćeš jednog ljubiti, a drugog mrziti. Ne ide. Ne ide. Tako da, dok ljudi to ne shvate, a ne mogu shvatiti kad nema tumačenja. Ja ću to ponoviti, evo, makedonskom narodu, tko god bude slušao, da znaju. Na svjetlu čiste istine vidi se da su sve temeljne doktrine kršćanskih crkava, ne jedne, neistinite. To znači da to nije Kristovo, nego protivnikovo zdanje, kako smo sad rekli, i objava postoji na tu temu. Zato što je neistina od đavla, protivnika, kako hoćete, Sotone, stare zmije, kako god hoćete, koji je otac laži, u kojemu nema istine. I kad govori laž, govori od sebe i kroz neistinu je ubojica od početka, po Ivanu 8.44. I ako su doktrine koje čine temelj crkava neistinite, onda to nije Kristovo, jer Krist je istina, Ivan 14.6, nego protivnikovo zdanje. I zato je pokolj toliko veliki, kao što je jučer bilo rečeno kad smo tumačili Egipat i pokolj od strane Babilonskog kralja i nad Egiptom, po Jeremiji 46. Tako da, ja vidim koliko su ljudi obmanuti, nesvjesni, krivo vođeni. Ono u što oni vjeruju je apsurd. Apsurd, znači to je toliko nisko palo da oni vjeruju u apsurd i da njima ništa ne smeta. Jer da oni imaju imalo budnog duha, on ti odmah daje, znači tvoj se duh protivi. Jer duh istine, on prepoznaje neistinu, on prepoznaje što je od oca. Ali oni su ravni prema tome i to dokazuju da su mrtvi. Situacija je teška i ovo je borba za duše. Evo, hvala tebi, Isuse, na ovoj prilici da i ovdje u Makedoniji stavimo svjetlo čiste božanske istine, visoko nas vječne, da svijetli svima u kući. Ja se molim, Isuse, da ti osobno po tvom duhu dotakneš srca svih ljudi ovdje i da oni prepoznaju ovo svjetlo, da dolazi od tebe i da u njihovoj iskrenoj žudnji, kao u dobroj zemlji, ti posadiš ovo sjeme života i da najprije tebe upoznaju kao Boga istinitog i život vječni, prepoznaju tvoj put koji vodi nazad k Otcu i da prime snagu da mogu živjeti tvoju ljubav, jer ona jedina mijenja našu dušu i stanje smrti nazad u istinski život. Hvala tebi, Isuse. Evo, Isuse, ako je bilo što bilo rečeno što nije od tebe, neka zamre u ušima slušatelja, ali ako je ovo što je rečeno od tebe i tva riječ, neka plamenim slovima Duha Svetoga bude utisnuto u duše sviju, da gori tamo i da im ne da mira dok te ne nađu i istinu. I hvala ti, Isuse, oslobode se od svega kroz istinu i pronađu istinski život. Isuse, tebe na slavu i tebi jedinome. Amen. Amen. Čista na
ljudi